Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz qardoshlar, hurmatli millatdoshlar. Xayrli saatda muhtaram jamoat. Bugun biz Balqish deb ismlangan ishinde ixlos saatlarida bo'lgan programmamizning navbatdagi birinchi chiqarilishini sizlarga taqdim etamiz. Biz bu izgi niyatga kirishgach, ko'p suvlar oqdi. To'mirilib yozlar keldi. Yozg'i toshqinlar bizning olda turgan kirtalarni jimirib olib ketdi shekilli. Ondan so'ng jilakli jay shashaklarini suzdi da zangar yovlig'in bulg'ab uzatib qoldi. Oltin ko'z oshiqdi. Hozir endi bizning kilatlarimiz ekmak bilan to'ldi. Jilim ishga orqa tirab o'tiramiz da yakrangina oppoq qor yog'ganini kuzatamiz. Balqish mezgili bit bu. Ayyi, bu Balqish mezgili. Biz baxtli, biz baxtiyor. Chunki bizlarga o'z g'amirimizda, o'z vatanimizning ham xalqimizning iymonini da ko'rishga nasib ayladi. Bugungi programmamiz bizlarga ishar suv, oshar rizq, suvlar havo kabi jonlarimizga rohat, tanlarimizga sihat bersin deb duolar qilmoqdamiz. Bizning Balqish topshiruvning qahramonlik, fidokorlik, yuzuq qoshi, ko'ngil kuzgisi kabi turli rubrikalarında turli kishilar bilan sizni tanishtiramiz. Ular orasida tabiblar da bo'lar, ular orasida sahna yulduzlari da bo'lar, ilm dengizlarini bag'ishlagan olimlar, kishi salomatligi sog'inda turuvchi tabiblar hem tağında boshqa bek ko'p hunariyalar bilan tanishirsiz. Ayyi, biz musulmon dunyosida izli xalq. Biz musulmon dunyosida don daraja, ilm, ma'rifat go'zalliklarini ega bo'lgan millat bolalari. Bu jihatdan muqaddas kitobimiz Qur'onda buyurilgan: "Sen iymoningdan bo'lgan amal ishlaringni ko'rsat. Men sening ishlaringga ko'ra iymoningdan kışın aytırman" degan. Xayrli saatda muhtaram jamoat. Xayrli saatda tuğanlar. Bugungi programmamiz uylaringizga yam, oshlaringizga tam, yuraklaringizga ilhom nasib aylasin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve bihi nesta'in. Aziz millettaşlarım, vatandaşlarım, elimizin Özek Dini Nazaratı isminden cümlenizi tebrikleyeyim ulu vakıya bilen. Elhamdülillah, Başkırsan televizyonunda Doğan Televizde yana bir tapşırı başlana, olda ise Balqish. Onun işteliginde tağın türlü temalarga, mavzularga bağışlangan tapşırılarda şeksiz bulaşak. Zorguna ülüşü ahlak, terbiye, din meselelerine de bağışlangan ülüşü ihlas saati de bulaşak. Her bir milletinin özünün urf adetlerin saklav, Doğan tilini saklav ulu bir vazifa. Balalarımızın, unuklarımızın da müne degen itirip Arap tilinde de, İngiliz tilinde de, başka tillerde de söyleşkenlerin tili bizde, süye bizde. Dünya şul kadar cumhurlandı. Bir neçe saat arasında yer şarının ikinci yağına da varıp bula. Jalı Türkiye'de özümüzün orman kırlarda, ceylevlerdekine tügül, hazır çiğ illerde de jalı tübük gadetke kirip gitti. Tillerini biliyor yokşu. Barısı Allah'ın yaratkan tili. Lakin en evvel özümüzün Doğan tilini, gerek Başkurt tili bulsun, Tatar tili bulsun, her bir millet özünün tilinde bilirge tiyişli Allah'ın bergen nimeti. Asırlar boyuna ata-babalarımız saklap kelgen köpme edebiyatlar, böyle edebiyat yılı da buldu.
köp meşayirlerimiz, yazıcılarımız, köp hazretlerimiz, alimlerimiz televizge de ulu ehemmiyet berip milletini saklauda geleceğimiz tağın da yemli, motor bolsun, balkıp dursun deyip tırışkanlar. Şunun için de bu yana tapşırığının başlanığına kuvanabız, ümitlerimizni bağlıyız. İhlas saati de көңілімізде тағында iman nuru balkısaydı. İşlerimizni işkirliksiz, ihlas bilen öterge ol tapşırılar öterge işte olsaydı, yerdemde itseydi, vaazlar işitirge, dinimizin negizi, ne ikendigini anlarga tırışırga, bugün din turunda söyleşiler estugil, türlü milletlerin, türlü din ehillerin birbirine karşı kuyurgama taşuşular da var. Lakin biz dinde, imanda, İslam'da Allah'a şükür 1400 yıldan artık şehir bulgarga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kündürgen 3 sahabesinin ağızlarından işitip köngüllerimizde saklap, ata-babalarımız 14 asır boyuna saklap kelgenler iken şunlardan ayrılmışı kıyamet gününe kadar imanlı millet, ihlaslı millet bulup yaşavlarımızı Allah nasip etseydi deyip ümit bilen bu tapşırığına mübarek olsun diyoruz. Geleceğimiz de milletimizni saklav, urf adetlerimizni bilip kine tugul turmuşumuzga şagıldırga tırışu. Bir kimge de ziyanga tugul. İlimizde de, bütün dünyada da milletler arasında dostluk, birbirine kadir, hürmet terbiyelerge sebepçi olsaydı. Çünkü Adem balasına tugul, bütün dünya, bütün alem, hayvanları da, üsümlikleri de Allah'ın mahluğu, Allah'ın yaratkanı. Allah'ın yaratkanını biz de yaratırga tiyiş. Doğan tilimizde de. Şun köngülümüzden ihlas bilen her kimge, izgilikni tilerge, izgilikke önderge, izgilikte örnek bulup yaşavlarını Allah Rabbül İzze nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nefsihi. Hiçbir ağızda şın imanlı bula almaz. Özüne süygenini başkalarına süymüş idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhlasımız, imanımız, bütün urf adetlerimiz de şol dostluk muhabbetini ornaştırıga. Allah'a şükrana bilen yaşağı bizge yardımcı olsaydı. Mübarek olsun. Balkış tapşırığı hem ihlas bilen Allah Rabbül İzze hayırlı devamın ana alıp barışılarga da, ruhsat itişilerge de her bir tapşırılarını körkem itirge tırışışılarga da Allah Rabbül İzze kuvvet versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Башкортстанның халық язучысы, көрнекле тел галиме, филология фәннәре докторы, профессор, курс тугасыннан Берлингаcha сугыш юлы үткән каһарман язучы Суфиян Поварисовның исеме төрки дөньяга киң танылган. Шул ук вакытта Суфиян Шамсетдин улы үзенең повестьлары һәм романнары белән танылган прозаик та. Аның Галимҗан Ибрахимовка багышлап язылган трилогиясы үзе дөньяви шедевр булып тора. Ә инде сугышчан каһарманнарны яктырткан аның романнары һәм повестьлары белән ул тарих ел язмачысы булып китте. Суфиян Шамсетдин улы үзенең бик күп повестьлары һәм романнары белән билгеле талантлы прозаик та, бер үк вакытта ул драматург та һәм шагыйрь дә.
Суфиян Поварисов Илиш районының Тыпый ауылында 1924 елның 29 августында Мулла гаиләсендә туа. 2 катлы йорт төзеп, авылларында җимеш бакчалары гөлләндерергә ниятләгән Мулла гаиләсен репрессия елларында тармар итәләр. Суфиянга 1 яшь булганда әтиләре кисәк авырып үлә. Әниләрен 6 бала белән урамга куып чыгаралар. Хукуксызлык, йортсызлык, чиратка салыну. Бу авырлыкларга чыдамый, әнисе һәм апалары ачтан үлә. Нинди генә фаҗигалар күрми дә, ни генә кичерми кичкенә Суфиян. Ләкин репрессия елларында бу йортны һәм безне куып чыгарып, 6 баланы урамда калдырып, йортны кайдадыр алып китәләр. Шуннан без инде урамда калабыз. Анан без хакуксызлар булып киттек. Безгә бәрәңге утыртыр өчен бер түтәл дә рөхсәт ителми. Бер кәҗә асырырга да рөхсәт юк. 16 яшьтә паспорт алгач, Суфиян Сибиргә 40-50 градус салкында шпал салырга китә. 1 елдан соң кайтып колхоз эшенә чума. Һәм илгә улы кайгы килә. Бүйек ватан сугышы башлана. Безнең полк 469 полк Башкортстанда формалашты. Иглин районында, Тавтыман, Покровка авылларында 1943 елда 23 февральдә вакытта Красная армия көне дип йөртәләр. Бу көн безнең өчен бик мәгънәле дә булды, символичны да, аннан кире теге поэтичны дип әйтергә мөмкин. Шуннан соң инде безне апрель айында май бәйрәме алдыннан фронт газаттылар. Без Иглин районының райком алдында халык җыелды, без шунда җиңеп кайтарга дип ант итеп киттек. Курский дугасына китереп тыктылар. Бу 1943 ел 11 июль кичтән түнге сәгать 12-ләрдә килеп туктадык, иртәнгә чаклы минометларны урнаштырдык. Иртән немецләр контратака башлады. Безнең алда булырга тиеш пехота, алар юк. Аннан пехотаның артында танкка ата торган пушкалар булырга тиеш, алар юк. Без минометчылар, без миномет 360 килограмм, минде ташладылар, киттеләр. Хәзер инде нидән тегеләр һөҗүмгә күчте, безгә атарга ярамый. Ләкин без пехота эшендә сугышабыз. Курский дугасындагы утлы буҗрада 1-нче көнне үк ярты полк юкка чыга. Сталин полкы дип аталган башкорт полкына өметләр зур була. Мәргән атучы Суфиян Поварисовны расчет командиры итеп куялар. Курскийның утлы дугасында каһарманлык күрсәткәне өчен аның күкрәгенә за боевые заслуги медален тагалар. Җирдә 2 якның да танклары котырган үгездәй сүзешә. Күктә самолетлар ажгырып чүкешә. Канга баткан пехота якалаша. Камауда калгач, пехота үлем утына эләгә. Бер генә солдат та үләм дип йөрми ул. Барсы да исән калырга тырыша. Менә мин расчет командиры булдым шушы полкның. Аннан соң полк бер вакыт камауда калдык. 3 көн көрәштек. Мен немецләргә каршы. Бер кавым ризыксыз, сусыз. Шуннан инде 4 көнгә 40 кешедән 4 генә калдык. Хәзер инде мин әйттем расчет командиры буларак, мин үземә дә немец килсә, бер гранатаны калдырдым. Башкалар бер нәрсә дә калдырмаганнар. Мин булай дидем инде. Немецләр килсә алырга хәзер безнең көрәшмибез. Ул гранатны мин шартлатам да үзем үтерәм. Анда Харисов бар взвод командиры лейтенант. Ул әйтте, Суфиян, үзем өчен менә түгел, 4 кучаклашабыз да шартлатабыз. Үләбез. Не әсирлеккә бирелмибез. Менә үз дошман күрсен, фашист белсен. Менә совет солдатларының ни рухын, ни бүйек икән. Шуны исбат итәргә тырыштык.
Яугир сугышта 1000 үлем белән очраша. Аны хәтта үлмәс җан дип атыйлар. Днепрда күрсәткән каһарманлыгы өчен Суфиян Поварисовны Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим итәләр. Ләкин бирмиләр. Үлмәүдә, бирмәүдә язмышым. Икесе дә шәп язмыш, ди Суфиян ага. Һич исе китми. Каһарман Украинаны, Белоруссияны, Румынияны, Венгрияны, Чехословакияны немец илбасарларына коткара. Германияда җиңү байрагын казаганчы сугыша. Җиңү көнен ул Дрезденда каршылый. Biz nidə 8-ci mayda 1945-ci ildə Dresden şəhəri ənəl kurmuyuz əli. Ağaçlıq var, şunda urnaşlıq, bizim poluk. Hazır bizə etdilər, irtəgə Dresdenni şturm bilən alırğa. Bizə hər minamitə ayrım fələn mini əzirləb qoyduq. Komanda bulmayacaq. En başta Katyusha atacaq. Katyusha atı bilen biz minamitçiler, artillericiler atar başlarına teyir. Bundan sonra neden bitkeş şturumga varağız. 6 saat da başlanmadı. Atmı Katyusha, 7. artıda yok. Saat 8. artıda yok. Atmı Katyusha. Şolay bilmez opturadık. 8 yakınlaşıp gelgende bir jigin başına kelip tuttardı. Bir hiyerarşiktandan. Stoy, отставить, война кончилась, отбой! Attıq da kaldık. Әнә шулай мәргән атучы, сугышчы яуда да үлемгә баш бирми. Тыныч тормышта да зур дәрәҗәләргә ирешә. Замандашларының аптыраулы сорауына ул менә шулай җавап бирә. Внимательность, дисциплинированность, сосредоточенность. Вот эти качества помогли мне стать на фронте минометчиком, снайпером. А после войны стать профессором, писателем. Суфиян Поварисов Бүйük Ватан сугышы тарихына әдәби әсәрләре белән һәйкәл куйган язучы. Аның күп повесть драмаларында шушы чор кешеләре сурәтләнә. Инде язмыш корбаннары, ут эчендәге мәхәббәт, канлы бәхет, төнге фәрештәләр, без фронттан кайтканда 5 партизан кебек романнары сугышның тире картинасын тудыра. 72 yaşta basıldı birinci romanım. Kazan'da bir Tukay klubunda şunday söyleşi oldu. Anda Ömer Başirov, Fatih Hısni, Amirhan Ciniki var idi. Fatih Hısni roman yazısında söz gitti. Fatih Hısni yana roman yazıp yata deyip bir şoyarı beyteler. 60 sene ötken. Yok indi yigitler 60 yaştan soň roman yazıp bilmeyken. Yazıp qarayım kelip çıkmay yırtıp ırgıtan. Amen 72 yaşta bastırdım roman. Şundan indi roman yazganda men indi Balzac'tan ilgi aldım. Ol yılında 4 roman planlaştıra. 90 yaşын тутырган Суфиян ага бүген дә иртән торып эш истәле артына утыра. Аның романнар, гыйльми хезмәтләр, мәкаләләр язудан туктаганы да юк. Бәхет шигыре белән башланган иҗаты чын-чынлап бәхетле аның. Оныгы һәм килене белән бергәләп, оҗмах кебек фатирда гомер итә. Күңеле дәртләнгәндә гармунын кулына ала. Кечкенәдән күп авырлыклар күргән. Шәхси тормышында да зур югалтулар кичергән, язмыш сынауларында сынмаган, Газраилгә баш бирмәгән каһарман зат, милләтебезнең йөзек кашы ул. Кайдан шул кадәр көч ала? Узак яшәүнең сире нидә икән? Язмышына рәхмәтле микән каһарманыбыз? Мен Аллага таянам, иманга таянам. Менә бик урынлы сорау бирдегез. Şundan da men özüm imanlı kişi. Менә хәзерге минем нигә әлеге 3 рәхмәтем бар бу тормышка. Беренче Аллага. Нык таянам мен. Чөнки Аллага ни өчен ул мине 4-нче сыйныфта укудан алып баргытты. Ondan bir rahatlı şiir tutundu. Suqur kaldım bir vakit. Suqur idi verttiler. Şundan kere bir ağır şiirini de kaldırmadı. Şuna göre indi
Allah bir vakit kişiler atlı turgan yolga bastırdı da arkamdan sıyıp koydu. Malades. Nu alda utlar bulaşak. Utka kırıvdan korkma. Eğer korkup kırsan, ben seni uttan çıkarmam. Korkma kır. Uzun işin mi? Dostun işin mi? Tuğanların işin mi? İyiliğin işin mi? Halkın işin mi? Milletin işin mi? Kır utka. Bana men anda yandırmam seni. Alıp çıkarma. Naşıma kıra Allah'a rahmetli. Men Allah kişisi. İkinci halkka, kişilerge. Kişilerini men yaxşıga yamanga bek ayırmayım da. Yaman degen kişinin de işinde nini de olsa bir osul taş, inci, mercan, gevher bulmay kalmay. Men bu sözünü elimine hazır yazışı olarak da tugul, galim olarak da tugul, pedagog, muallim, okutucu olarak etim. İkinci kişilerge rahmetlimin. Kişilerimi şu kadar yaratam şundan da. Endi üçüncü hizmetke rahmetlimin. Zor vakitler sızganıp şıka verilgenden kile, ivatxorluk tübendikler irilgenden kile Toqay. Ayı her milletinin ana büyüklük iyesi itken, ana selametlik yarlarına çıkargan büyükleri bula, ziyallıları bula, anın bir tükleri hem bürkütleri bula. Bu cihetten Büyük İslam galimi Celaleddin Rumi Hazretleri bulay dedi. Kurangılık yaktılıktan koşar, yolgan doğrudan koşar. Kıyaş yalgız bulsa da bu cihanga nur şeşer. Korgalar kütüğü bilen bürküt yalgız ışar. Biz dağıda sizlerinin iyileringizge gem, aşlarınızga tem, yürekleringizge ilham tilep, dualar kılmaktabız. Ulug vatanımız Rusya, hem cennet kibik memleketimiz Başkırtistan kuginde hemmegizning baxit kıyaşı, cihan kışağında iminlik yıldızımız balkısın. Bugünkü programmabız ahırına yakınlaştı. İhtibarınız için rahmet. Kilesi uçraşularga tiklim isen imin bulağız. Sönmesin özümüz kabızgan muhabbet dip sizler bilen hoşlaşamız.